Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oh no. Apa kabar? Tentunya baik ya. Oke teman-teman, kali ini Nahla mau mau apa? Laptop. Hah? Kali ini Nahla mau mengaji surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad Dole. Amin. yeay. Oh no. Oke teman-teman, kali ini Nahla mau nyanyi kue ulang tahun. Satu, dua, Tidak. ngaji. Sekarang ngaji. Oke. Sekarang surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Dadah. Ya. Oke.